question namu sugo Mr. Freshers no awak pura live ni question ta suppose Miss Freshers bobishoto after 10 years kaijan ani kono propose kaita bo kaijan na ba nang kaijan na ba if Miss Freshers Dalia Deborah propose you for marriage after 10 years, will you? So, malaka humble question bagay. So, kind of tough question because 10 years before maybe tahu kono. The grand finale was the Sopanero. All of them are equally good, but some criteria kainai one way or the other jeng select makanya. Haini bagino, without much delay, Mr. Fresher ni mo saklay biswana, oros sijak. Mr. Fresher 2022 TISF ni pila lima pandawo history kai kabo omono first freshers meet bongka none other than some of you have already idea tong khan kha kawang maybe jeng just kaimani Kokborok Song kan kala amo bulfan kamu but jeng katam consensus kaine jeng amno declare kaika and he is none other than Mr. Victor Rupli. So may we call Mr. Victor on the stage. Tabo request kainai sini takut David no Miss Fresher ni mung saklainya bagai. Obote bo tap samka Anto Miss Freshers di sini Jengkok sebenarnya jodoh pas position ini pakai itu masih. Jika ke Miss Freshers di sini selection kayaknya nih belai top. Actually non di sini top competition ya, jadi di sini saya dapat itu masih. Jika high pano just 1 point 0.0 1 point 2 point nama sih fair lah point mana apa 0.5 hamarai rok sih fair lah yo ini high pun apa point sih sih yang sih mah fair sih person tuh select mana sih nih apa nih bagai sih kalau kamu just tuh select kayak je borok ini sih kebanggaan self sufficient nani bawa one shot plus bono bar jatiye bini family no go kainani bar jatiye one soka bono sankhak layo business sekali one soka saimi abo sabong tongdor sai jaman sabong thotogabo mane jengle khortam chalaba bri khoroksa sairika je selarono boss pesete ke khaine maybe bias in khamai guys actually Miss Freshers sama jagao bubagrani je nahar mungno favor khaisi kaje bubagrani nahar mungno favor khaino tini Miss Freshers kintu sakal jara thakto so dakti leria kare dakti bumung sakal ke amusuna hamaine an thakayo sinita devin mora sinse no please sini taglay 2022 TISF by Tidulzak First Freshers Meet ni sini Miss Freshers sangka Dalia Deborah. Mana stage kau kena lagi cakap bangkai dan bangkai jauh terpat dia apa kalau ni? Karena bo sangat berhenti tu. Tapi wajib Dalia ni bagi apa kalau lagi? Borno se yapa kesukaan kaisa orang ada. Jangan lupa saya. Je no dom power revolution pro. O jago revolution ko sadak ko. Renaissance ko nani samo
गोबां लिडार्स थाइफोनो जे समय जे दफाव रेवोल्यूशन थायो आपरो काका दफाव रेवोल्यूशन तो बनाने बाकी सबसे बस्तांगो जे बासानाय रखा आबंका बुरै रक आबनि बागैनो जरा ओ जगह हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस नो दुई परे हजार रक साइखानो फ्रांस रेवोल्यूशन नो प्रभु बुरै रक रेवोल्यूशन खाने yang nah ada rupi ni bedalia पैलेस ऑफ बार्साइलो 13 किलोमीटर लॉन्ग मार्च खाइनाय थांगो आमने बागै जे समय बुरै रक बस्तांगो जे कुनो दखान जे कुनो सामनो बार दाओ आपरो काके आ रेवोल्यूशन समयनो आ सक्सेसफुल खालामनाय आमने बागै तिनी दखान नखम सागरलिया फैमिली वो तिनी वो खरस बुरैनि बस्तारा काजे শুধু বসাক সাক সেলফ সাফিসিয়েন্ট মুসু গিয়া সাক খান পাইবো ফ্যামিলি নো রুল খানি দুই দলনানি হ হিম্মত নারলো ডক্টর পালকিয়া বকরল নাই নিজ দালিয়ান বাগে Tayo ko. Norok sudo dalian ni bagi sibia angka kayo o jagao je azokja buri students ro koroksa je boro haipini je statement bimani je self empowerment tai fan khulumani omo norok bohaino o courage tai o sahos norni aro tongni angka kawo sudo pini bagi sibia जों tabo jokto buri student ni bagi tai sa haina hai ya ba khorok lainai padukul slaro khorobu tay kaisa ko sini town committee robot belai ke borok satyokha borok price nabe ba borok kisa question borok kaita borok belai परिश्रम ka borok ne je o je oston mission tini o je grand achievement grand success ini program mai malo hai amon se seka ang borok kuna MDC in charge sodagar koloni yakoi Mr. Freshers no bono tini je winner champions trophy te je abatam ne Please, muzika. Nentam sana ya muzika isi tamu. bo japare Please, honorable in charge. Nang kisah stop agak ada angtongi simali ya. Buka pada sedai toh guys ini. Actually, ini Mr. Freshers by Miss Freshers nama asal nungguin orang. Buma hemat tong saga deh. Buma hemat tong saga deh. Borni jodi buma hemat tong saga deh saga. How is that couple? Is there matching? But I want to ask our audience are tone na sabo porne couple na hamlak sadi. Okay. Sab hamza ya. Or ni sinang nai jara tone na bor na hamza ya isi. Okay. Ang tamu question sinna musugo Mr. Freshers na awak pura live ni question ta. Suppose Miss Freshers bobishoto after 10 years. Kaizen ani kono propose kaita. Bo kaizen na ba? Nang kaizen na ba? If Miss Freshers Dalia Deborah propose you for marriage after 10 years, will you? So हम बनाएगा हम by question बगैर so अब kind of tough question because 10 years before maybe tahu kan means I mean to say if I'm not in a relationship or like relationship with or maybe very much successful because people are in between me and Hamza Mabay understanding to one another. So of course if there is love between us after 10 years maybe yes. It means mane bo haino bosina kaze yes ang burin tolat tongin bano. Okay, please borno puruskar na bagi purusin kadi. sini in charge sodagar koloi borok MDC bota bok sini Mr. Freshers no trophy de bobo Mr. Freshers bobo Yango. Sembra.
Ya ba khoro di joto? Foto. Besar deh. Las baca kamu besar deh. Sini MDC to Mr. Fresh ano question khaika. Sini takuk David Wahai na Miss Fresh ano kaisa question khais tu bobo. Mana आप तो कुछ ऐसे नहीं मोटर सिचुएशन है तेरे very wonderful program तेरे ने program ये wonderful program आमने बागे बंका तामने बागे हिमालय तेरे ने जरा business से competition जरा competition खाने रो जो तुमने ना आम से के knowledge तो आओ knowledge तो वो आम एकदम बिराई के नजर तक का बोल बोलते हैं कुछ question खाने से मुझे आसन ना question खाने कबान question खाया bus kango future ini to miss pressure suka oke bus kango chini je miss pressure bot ini job khai nai bot ini khabaksa professor nai toi dollar itu sogo ini pura family lo thika ke ante kuno question sikhailia tini bo ama ke kaham ki reply dekha ama reply de mona question khai ko thoge si ama question kene mo sulia ang direct sini borong guna search nil kalau ino boni yak sing tei bono miss freshers ni je trophy tei obo bono borong yak pun bagai yang kau bagai sih tei jodoh yak pak kau bagai bono langsung na bagai yak pak kau bagai kau mungkin tak Gapon iya ulo tahun komiti dong na kobong nai boro belai kan bekau pelakap langza Mr. and Miss Freshers no kusian kaisa thai boro senang ngasi otom Nara boro ni musamung naya je musuk Sung bo bang bai busuk kosto khai ini Mr. and Miss Freshers lam ka sung pheu gya na Best cafe. Dah bisa request kayo यार और मैं किसे मसाले हैं ओके हम तब हम sini सब म्यूजिक